เลยพี่บารอมีแต่สบายพี่กระทุบกบอมตากระจันมีชอบบัดพาชกิคูบอร์ดแบบนี้ไอเป็ดช่วยกันมัดประกองสันเป็นญาติอุมนตรีรังบาดูกรีอุนาเรนดราโมดีก็ไฮเลเวลมีติ้งบันคณิฮลอร์ก็จะเป็นเครียกิลาดยาดานาก็จึงปังโควิด -19 ฮักรีเลี้ยวมินตรีรังบากจะเล่าคอนเรตสังมายากฉลองเพรสคลับปัทมายออนพับงอจีโนมซีเควนซิงกับสอการิกิบิชักตาหักโควิดบัดกันทบโยจัดขยัง BF7 จงครอนเป็นตึบกระนาดก็กอดกระขียบัดบุเมานองริมอุมินตรีกระนาดกิคัมโปเยงอุบะลักเมนรุมบอยเป็นชนายกสุรกอัมลาเรมประเด็นชักกับมุกตะปูโรดกิคูบอร์กิแบบเนี้ยอุมนตรีรังบาดูกรีอุนาเรนราโมดีเนกสกิวลับปัญญาอยากจึงยังลังบักเกอร์ปังบันขมิปัญญาอยากจึงลงจึงมันกับโควิด -19 บัดกิเป็นตาเบเดย์บัดกับคลำฮับโปกรีอยากนี่ก็จึงยังลังละท่ากิออฟิซาร์บันลงกิเปลักเครบันเป็นคลานอยากจึงเป็ดงอร์อุมนตรีอุลักกันตุยกิปัดบะบันบดนิติกิกันดอนเบเดย์บัดกับโควิด -19 ฮักจุกปอร์บันเชื่อมกติกาบันยาดานะกับคลำลับเป็นชายรูบูจัดขยังบัทมายบัดอุบกลอยบันยาบิดอุ BF7 จงโอมิครอนลาลับบูลงกระดาวบักมัดฮัลโหลกจึงจุดกจึงเกี่ยวกับโควิด -19 ให้ไชน่าอุมนตรีรังบะกจลาคอนเรตเคสังมาเนกสงีอุลับเลียกฉลองเพรสคลับบัทมายหา DIPR คอมเพล็กซ์ลาชิเมียกฉลองเพรสคลับกับบารักเฮกจึงดับไลฟ์โพสเนมมินตาอุสเนมกลาตรายกำนักเยียงไวบชิปอร์ฮัลโหลวลาชิเมียหากนิกสกีกับเพรสคลับกับลารักเฮรูกับ National Press Day เป็นกบุรมยกิดขอดนองเซงบรังบะหากนิกจึงรักเฮฮับไอจึงเคลื่อนหากนิกสกีอุมนตรีรังบะกจลาอุคอนเรตเคสังมาอุลองปกันนี้กจากการตรีกรรมบัทมายกันยารับบันกินเตียวกจึงตรีกรรมกินนองทอคู่บอร์ฮับกจลาอุลองรู้ปกันนี้กันไอลาดหากมันเป็นรินติกิกรรมกิจามจงกับเพรสคลับอุมนตรีรังบาอุลาเป็นรับบักันนี้กันลงคุมอุมาเมรุบดอนกัมนามาร์กจึงดอนก็ออเพสตรีกรรมบปุระกันยารับวันราเอกจึงสเคมบัดกจึงตรีกรรมจงกับคลับThe fact that you have a press club, I think it's important that the press club should act as not just a meeting point for the journalist, but also a point where you are able to then have a basic code and training for the journalists who are coming in and say, well, now that you have completed these many days of sensitization, you are in grade 1, grade 2, grade 3. I mean, I'm not saying you have to do it, but at least unofficially within yourself, I think you should do it. I think it's important. And having said that, I'm not saying you're unprofessional. Please don't take it like that. But I think it's in any walk of life, there is always room for improvement. No matter who you are, there's always room for learning. There's always room to get better. There's always room to understand the larger picture of things and try to work towards ensuring that you're actually contributing. Principal Secretary Katnat Kokot Kikia Kajalau Sampat Kumar Ulaong. Bakajala Kaladon Lakajonka Laboratory, Banle Eka Genome Sequencing. Nakabentah kitu kibishakta akaklam, bakin thup yo jat kinyang BF7 jong Omicron. Ukumar lay thup baparo kibishakta akaklam la phale ek genome sequencing, dah ka babenrap bakalong ka badenbok bakajala ka don tang kindiat ek kibishakta yaminta. Ulaong bakajala ka long ka blakre banya kun persya ya kani ka jingpang, na ba ka jingdon kibishakta akaklam kala nang kiwa China, Japan, South Korea, France, but America. Ukumar ulaong bakatanat ka kot ka kya kala man pinbit pinbiang kerukom trekam ka bapaka ka kala banekong bat baar jong ka klam ling ba ka integrated disease surveillance program unit ulaong ru ba hapedeng ka khat ar ba khat pra trek uno pra kidan ar ngut ki basak ta themai nalor ka ni kidan ar spa khat ar ngut ki basa pet ngor hapedeng kita gisngi ha East KHASI Hills ar pusan ngut hari boy bat chispa ap khandai ha West Garo Hills Kajingdon jong kibishakta hakini kinyo sni bladep kalong 0.1%. We have this integrated disease surveillance unit IDSP program. So based under that, we have already kept very good systems in the state during this previous, the COVID wave 1 and wave 2. We have good infrastructure. We are again looking at everything, all the things that oxygen support systems to everything.
if there is any eventuality, we are well prepared, but we are working on it in the sense like taking the stock of everything, how every function is working and put in place. Menteri Ketenat ki Kampok yang kejelau ba ala kemen rembui ha kesi ba ar beladeb ulabu yang mau nongrem nak bentar benšnai ke surong amlarem pedeng syakap muktapur ke belong arpu ar kelur khat ar lak sanpo hajar tingka kani ke pisah ke belamang lengba ke Central Road Infrastructure Fund kan kentop lut nado ke bepenyar ke bepenbha ke besiang rong bat ke jengte ya ki jengki yang ki behe bat ki berit ki bedon hasilan terjong kani ke surok ke bejengai kumba khat sau pon henrio not kilometer menteri ulap liru ke surok pedeng syakap terang belang bat ke pedeng syakap internal road bat kini ki surok ki dei belasna lingba ke Rural Infrastructure Development Fund ke ba ar punyo haba ajen kren uba rembui ulak dau sepang ki projek na surok ki beladep menteri kum ke Muktapur Borgat Road ke pedeng syakap Jong Ushen Road bat ke Sendai Omsok Tai Road ki bela penteri pok ke skim PMGSY ulapan pauru basis pak san pau klur tinggal la mangsha ke jela na ke bentar benšnai ki surok lengba ke Central Road Infrastructure Fund ha ke ba nyau klur tinggal na ke ni ke pisa la mang na bentar benšnai ke surok dauki Muktapur ya kabar is ha ke ni ki santul ki snem kilang 10 kilometer point south pa meter ba ke jingot na bentar ki ni ki surok baro kalong sabu kunai klur point samspa hanya busan lah. MLA kan nongston uba Macmillan bersat dangshan ulabu yu mau nongrem nak bentaban snai ke surok ke bejengai kumba iwei pra kilometer na nongston college syaka campus bepura jong ke Reverend S Wellington Children's Home jong ke KGP sinot sepngi hap pendeng deusau hakas nong pendeng ya kan ke surok lamang tengkaling ba ke skim penpha surok ke belong Shispa ap kandai pon pra henrio not lak tingka but on pentrekam da ke MEGHALAYA Integrated Transport Project. MLA ula IT ru ka kalisha Reverend S Wellington Children's Home ka blabay tingkaling ba ke Chief Minister Special Development Fund. Pasal sepak ngut ki dekot ringkat unong yalam kaseng NPP na mau plang uba si Rani bat unong yalam berim kaseng Kongres na mau ringkneng uba Highlander Karmalki lalit penyeso sya kaseng BJP. Presiden kaseng BJP uba Ernest Mauri ulaong bahkan ni ka jengwan penyeso ban penklan cucu kaseng bat nang ni sakamat kin don cucu kinong yalam nak leng ka jela iban penyeso sya kaseng BJP hakini ki kingyat por panwan. Constituency, Rani, Waswari Rani, he joined our party along with his supporter. We have another joining ceremony where Mr. Highlander Karmalki, the Congress candidate from Maurangkanang constituency, he came and joined us today with his supporter. Mentapat ini pet ikajeng long jaman kesimneng shalong kajeng shit kalong khan real point south degree Celsius bakajeng kriat kalong pra point r degree Celsius kajeng sngam kau hau kalong pra poi na kashispa minster bat pra pau na kashispa janmit kasuin benengkan rang shalong sai sisen pan ni pen kemau pi bagi ke kubor jengi pila ruban pet hi ke juk kapor ke YouTube channel bat ru pila ben pet ki kubor man malakasni ha ke Facebook Twitter bat Instagram jong ke DD News shalong Shaban poi jang bekut jang thuk kubor ngi pe piang sesien kemat bekong san. Penyat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ke high level meeting ban kni halor ke jipin kre ikin lat jingada na ke jingpang COVID-19 ha keri. Beliau Menteri Rang Bak ke jela ukon red ke sangmai ke Shillong Press Club bertemai.
on pak pet ngor genome sequencing ke sorkari ki besakta ke COVID pekan thop yo jat yang BF7 jong Omicron pentip ketna ke kuat ke kia. Bat bu mau nong rem menteri ketna ki kampok ye uba lakmen rumboi benchna ke surok amla rem pedeng syakap mukta puyo. Ti perlu ketulah posak pekut jang tu kebar jeng minta kejan mir. Hadu Indonesia yang berpilih syai ke sing keblai pi baro.